Kena. Mohi ya motle, mohi wa Sesotho Sermons and Programs, o amoheleile hoseng hona hwa letsatsi sabateng se setle sa morena le mmoloki wa rona Jesu Kriste. Ke thabile ho ba le lona, ke tshepa hore le la natefelwa ke karolo ya rona ya hoseng ya pele moo re neng re na le mmino o go bapallwang ke bo Reality 7 le dibini tse ngata tse mmalwa. Jwale moo re ileng ra fumana le thuto ya bana ka mme ke neuwe sehao. Ke tshepa hore he thaka tsa ka di la e thabela tabeno. Ka lebitso ke ntse ke le Thapelo Letete, ke nna ya tlang ho le tsamaisetsa tshebeletso ya letsatsi lena la hoseng. Moreri wa rona wa letsatsi lena le ya mmona ke enwa, ke mosuwe wa rona, ke moholo wa rona eo re sentse re mo tseba, ke ntate Moshe Moses Ntswele. Mosuwe a ko ba dumedise babohi ba hao ke bana. Ke a le dumedisa babui ba kgabane hohle mo le leng teng ka lebitso le letle la Jesu Kriste. Hoseng hona ho halallang ha letsatsi la le kgethehileng. Morena a be le lona tshebeletso ya letsatsi la kasheko. Amen. Amen, amen. Re a leboha moholo wa rona mosuwe. Batho ba hao ke bao ba sentse ba kena, ba ntse ba kena leqepheng lena la Facebook, tswelang pele le nne le kene, ba ntse ba kena ka mona ka programong ya YouTube kapo kanaleng ya rona ya YouTube, ba sentse ba kena hona ka teng. Re a le amohela le lona hona ka mono. Jwale ka ha re tlwaetse bana beso, ke kopa hore haeba re na le dipotso dife kapa dife kapo dikopo tsa thapelo, re tleng re hopole hore re di behe hona leqepheng hona mona. E tle re ha re qetile, re fihla qetellong mane, moholo wa rona a tle a di behe ho morena ka thapelo. Ka nako ena ntle le ho senya nako, ke reng ke behe tshebeletso ya hoseng hona ho morena Modimo ka thapelo. Ntate ya hallang, ntate lehodimong, ke rona bana Jehova, re tla ho wena hoseng hona ha re qala tshebeletso ena ya tsatsi lena. Re beha ho wena mosuwe Ntswele eo e leng molomo wa hao hoseng hona. Jehova, mantswe ao o tsong o a re lokiseditse ona, o ko a behe ka hanong la hae le kelellong ya hae Jehova, hore a re fela tseo wena o ka ratang ha re di utlwa hoseng hona. Re thuse re lokise dipelo le dikelello tsa rona ho amohela molaetsa ona wa hao. Ka Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona re a rapela. Amen. Amen. Ahe, ka nako ena he, ntle le ho senya nako, e re ke fetisetse marapo ho wena moholo wa ka ntate Ntswele. Morena Modimo a be le wena. Ke a le dumedisa babui ba kgabane hohle mo le mametseng le le hona teng. Ka tlwaelo ke tlwaetse hore ke re ke kgaitsedi ya Modiei Meriama Ntswele Disene, kgaitsedi ya Mpho Mabodi a seng a ithabaletse, le bana beso bohle mo ba leng teng, Afrika Borwa le Lesotho le lefatsheng lohle, ka lebitso le matla la Jesu Kriste ho be jwalo. Thuto ya ka ya letsatsi la kasheno ke beile ka sekgowa hanyane fela, hobane ke ka re ke behe ka Senyesemane e tle mphe matla. Ha se hore ke tseba sekgowa, empa ke lakaditse hore ke behe mono. E re a small black cloud in the east, leru le lenyenyane le letsho botjhabela. Ke ntshetsopele ya kopo e leng a etswa ke bana ba bo rona nakong e fetileng. Kgetlong lena ha ke qale thuto ke le ka lehodimong, ke qala ke le on planet Earth.
jwale ka ha ke le a self scientist ho na le scientist tse sa yang sekolong ho na le scientist tse ileng sekolong jwale nna ka lehlohonolo ke scientist ya Modimo ke nkile temana ke tsela tseo ke batlang re di nke kaofela ha tsona ke tshenolo kgaolo ke ya pele e tlo ikamahanya le thuto e jwale ebe hape ke tshenolo kgaolo ke ya 14 temana ke ya 14 Revelation chapter 14 verse 14 di bua ka leru jwale lefatshe lena leo re phelang ho lona ke lefatshe le yang tshenyehong ke lefatshe le tshwanetse hore haufinyane le phomole ke ka hoo ke reng hangata ke etsa thuto e hlaha e le baesekopo e re leru le lenyenyane le letsho le hlaha botjhabela jwale motho a ka ipotsa na hobaneng ha re bua ka botjhabela re sa bue ka bophirima re sa bue ka borwa re sa bue ka leboya ko hobane dinaledi tsena tseo Jesu a tlo hlaha ho tsona tseo Sister White page 41 ya the early writings e bontsha hore morena Jesu o tla hlaha lesobeng la Orion Nebula. Nebula is on the south hemisphere jwale e etseditswe hore mohlang Jesu a hlahang mono mo ke ya ka bontsha hore o tla ha le bakeng so ke the ionosphere a hlahe hantle hore motho e mong le e mong ya lefatsheng a tla mmone ka nako e le nngwe simultaneously jwale e re monna bitswang Johanne Moseludi ha le lemo di 96 a le seklekehleke sa Patmos Modimo o mmontsha mohlolo jwale o mmontsha mohlolo wa ha Jesu a etla ho tla taputa ba hae tshelo kgaolo ke ya pele temana ke ya bosupa e re bonang o tla ka mang mme mahlohle a tla mmona le bona ba mo hlabileng ba mefuta yohle ya lefatshe ba tla swaba ka baka la hae ha qeta hore amen ke yena alpha le omega qalo le qetello ha Jesu a etla re tla ntse re phathahane ka mesebetsi ya rona ya letsatsi le letsatsi phela ho go tsebang ka nako eo Jesu a tlang ga sa hlahella e ba le rulane ke nako ya dikotlo tsane tse supileng di felellang jwale ho so ho hlaha morena Jesu ke nako eo banna le basadi ba ba Kriste ba tshepahetseng ba leng ka hara ditoronko ba ntseng ba rapela ba sotla tshotlo e thweng ha e sa lefatshe le ba teng ha e so ka ba e bona jwale mohlang Jesu a tlang ke nako eo lefatshe ka bolona le tlabe le iketseditse melao ya e tswileng taolong hona tjena ho na ntho ke di-human rights ya di-human rights tsena ditokelo tsa mantlha tsa botho di tlabe di hatiketswe ka dieta ha le ka laelellwa bontate le bomme hore jwale re se re le nako eo Jesu a ka hlahang at any time that suits his convenience ko hobane ha le ka sheba Europe mane baka sena sa German ho ya ba dikgola tse sa tsejweng bakeng sena sa Amsterdam ha hla dikgola tse sa tsejweng ke dibaka tsa baka bo Belgium ha hla dikgola tse sa tsejweng ho la America le la Canada le bone motjheso o bolaileng batho ba fetang 219 jwale qetellong ho na le ba tla bua ba re ho na le batho ba ntse ba re bakela bo madimabe bwana mme batho bana ke bana ba kenang kereke ka letsatsi la Sabata e leng tsatsi lena leo e leng lona la Saturday ha ke feta bakeng se seng ha ke tla kwano ke tlotla ke fana ka thuto ena ya bohlokwa ke bone bana ba tsamaya ba ya sekolong le bona ntho ya COVID e entse hore jwale melawana ena e meng e tla hatikelwa batho ba se ba tla ya le ka ba tla dikolong ka tsatsi la Sabata mme batho ba bang ha ba sa tla kerekeng bona se ba tshaba COVID ho na ntho tse ngata tse etsahalang empa thuto ya ka ya letsatsi la kasheko ka bokgutshwanyane bo boholong tlang tshwara ba mamedi ntse ke ingwa ka dinkong e re bonang
o tla ka maano mme mahlo ohle a tla mmona le bona ba mo hlabileng ba mefuta yohle ya lefatshe ba tla swaba ka baka la hae leru lena le letsho le ka seatla sa motho ko hobane ha le shejwa mane baka tsohle tsa lefatshe tsatsing le leo Jesu a tlang ka teng ho tlo bo hlakile ho sena la le leru hobane Jesu o batla hore ho tlo bonahale yena ho se ntho e ka mo sitisang bakeng tse ding tla be le bosiu re tla bona motjhotjhono empa motshehare re tla bona leru leno le letsho le taba ke ena ka nako eno makgotla a tla ba ntsa ke batho ba qoswa ka ga makgotla ngwana motho wa morwetsana o tla ba tsa pepile lesea leo ntata lona a le nyatsitseng a re yena ha se wa ka nako yona eo banna le basadi ba tla ba le ka ga ditjhankana banna le basadi ba tla ba le matsabeng banna le basadi ba tla ba le dithabeng kwana banna le basadi ba ipatile meruo mme matsatsi ana ha ka laelellwa hore ka nnete buka e bitswang the last day event e bontsha hore pele di-preceding ya Jesu a etla ba bangata many will sleep mme re a hlokomela hore ehle batho ba bangata matsatsi ana ba ya robala ka sekgahla se seholo jwale hona hore rona re itukise re le bana ba modimo rona tukiso e re e etsang ke ya mofuta ofeng mme leru lena ha ntse le tla butle le sutsa hodima lona mono ho na le terone hodima lona mono ho na le terene e tsong ka bana ba modimo mme re betse re bala hape ka ho buka ya early writings mo e manollang le buka ena yo re na le yona ya the story of redemption re na le yona hape le the great controversy re na le yona hape from here to forever ke dibuka tseo ha o batla o tsebana ka nako eo Jesu a tlang ho tlo etsahala re na le yona hape taba tsena tsa bohlokwa ka ga buka e reng the future is in our hands jwale buka tsena kaofela ha tsona ha ntse re di bala di a re kgothatsa empa ka hodima tsohle buka ena ya Bibele ebile bua hape ka ho tshelo 14 verse 14 e bua ka hore a nto bona leru ke kopa ena ke e bale ka go tla thu jwale ntswele ntse ipalla taba tse seng tsa hae ke ena ke e bala e re 14 mona e re jwale ka tadima mme ka bona leru le lesweu mona e bua ka leru le lesweu ka se le atametse haholo le lefatshe mme e re e mong ya ka mora motho a dutse hodima leru a rwetse mokhaka wa gauta hlohong jwale ya ka mora motho a dutse hodima leru a dutse a na le mokhaka hlohong ya hae Jesu mohlang a tlang ha sa tlatla ka tsela yane e re tsebang ya sekgobo kgetweng lena o tla e le morena wa marena jwale ha ntsa e tla jwalo Jesu a tamela lefatshe lena leru le letsholane le ka seatla sa motho jwale di-camera di-television ntho e nngwe le nngwe di-telescope ka mefuta ya tsona jwale di bontsha ho tla ha Jesu mme ha di bontsha ke nako jwale banna ba ne ba hlorisa ba etsa meleko yohle e leng jwale matla a bona a fela hobane ba utlwa ho na le morusu o mongata ka ntle jwale disele di a kena di re helang tswelang ka ntle le tlo bona leru le letsho leo Jesu a tlang a kalletse hodima lona ha ntse le atamela le ntse le ba sweu le ba lesweu ho fihlela mahlo ohle a le bona empa ka nako eno ho latela the capacity the weight the tension ya batho ba tleng ba etla lefatshe mona e tla etsa hore planet Earth e titsinyehe hobane nthwena e bitswang the force of gravity kgohedi e tlo ba tsietsing e tla qhashwa hobane ho tlamehile ho etsahale ho hong hodima the force of gravity jwale planet ena rona e tla tsukutseha e lebe kwana ke mokgona jwale noka ha e tlwaetse hore e ye tlase mohokare ha e tlwaetse hore e ye tlase ha eno ya tlase e tla ka e ya hodimo nako eo lekwa le yona
e tlwaetseng ho ya tlase ha ene ya tlase e tla hodimo lewatle ka mona ka Indian Ocean ka moo re tlwaetseng hore ho na le mo le fellang teng tsatsi lena ha le fella le tla kena ka hara toropo ya Durban mme e ba mofutsela batho ba matha mehao ewa ha Jesu a etla wa ke letsatsi la matshabego ho ba sa kang ba mo lebella bana bao ba nana hore ba lebeletse Jesu ha etla e le basomi ba tla re dithaba le mafika di ba wele hodimo o bone motho mo rutehadi ha re thaba mafika nkweleng hodimo le nkwaela ho yena ya tlang Jesu ha ntsa atamela planet e bitswang Mars e tla baleya letsatsi 68 million miles away from planet Earth e tla baleya le yona tena e bitswang Venus le yona ka tsela e tshwanang le yona Mercury ke tsona tse tlo ba affected hobane matla ao le hodimo le tlang ka ona imagine ha ile batho ba manyoloi ba fetang over 56 billion e hlwelletse hodima le ruleno e tla ka a full force mme jwale ena tshelo e re go tla ba le dipere tse 200 million tse tla tla ko tsela eo Johanne Mosenudi ana a bontsha ka teng ka level ya lemo tsa hae le nako ena hae yena o bone dipere rona re tsena re tlo banang empa ha be ntse le dipere e tla ba dipere tse sophisticated tsa lehodimo matla ohle a lehodimo a tla bonahala mme 200 million ya dipere ka pele ka mane e tla e befile mme ka hara yona ho na le masole a manyoloi hape a shebile hore no nonsense diabolosi a keke a tswa lo atamela di-missile tse tlabe di beiwe mane Russia di beiwe Italy di beiwe mane America di beiwe England di beiwe Seoul di beiwe hohle Northern Korea hohle mo di-missile le teng di tobisane di re ba tlo tla ba thunya di-aliens tsatsing le ya ntate ntho engwe tla fellwa ke matla ha Jesu a eta jwale ke ena ha fihla in the ionosphere a ema hona teng jwale e le hore e mong le e mong a tle a mmone ho qale ya morusu Jesu nka trompeta ya hae e ntle e kgabane jwale ha e nka a e budula a shebisa trompeta botjhabela a e shebisa bophirima a e shebisa leboya a e shebisa borwa jwale ho a tlameha jwale ho senyehe lefatshe mona on planet Earth jwale ho a sisinyeha mme ka nako eno ha nka o panya hantshi bakorenti ba pele kgaolo ka 15 temana ka 51 ho ya ma 57 e bona nke la sephiri ha le ka kela robala bohle empa le tla fetwa bohle ha nka o panya hantshi ka trompeta morao hwane trompeta e talla ha Jesu a etla mme bafu bohle ba mabitleng ba tla tswa mme ba tla fetwa hang ka o panya hantshi nama yena e shwang e tla apara ho seshwe yena e bolang e tla apara ho sebole mme ke mo polelo e boletseng hore lefu le tla be le metswa ke tlholo mme fatshe mona ho tla etsahala ntho tse kang ke dibomo ha batho ba khoma ka hara mabitla ba etsa ka di-popcorn hore khou hohle mona ha Jesu a etla mora motho a me sepakapakeng mane jwale batho bana kaofela ba tshepahetseng ka nako eno bontate le bomme ba tla ba ntse ba phela ba tla ba ntse ba le teng mme le bona ho thwe re keke ga raka ba shileng ke ba Thessalonika ba pele kgaolo ke a 10 kgaolo ke a bone temana ka 16 ho ya ho temana 18 e re ka nnete ho ba morena ka sebele o tla theoha lehodimong ka mohuo ka reka nyoloi ka trompeta morao mme ba hletseng ho Kriste ba tla tswa ba tswe mabitleng a bona mme ka nako eno ha Jesu a ntse eme sepakapakeng mono jwale rona re nyoloha bo moloi ntswele tlabe ke le teng ke nyolela ho yena ke na le tshepo e tlile hore ha ke tshwere ke ntse ke tshwaraditse ho Jesu Kriste le nna ke tla mmona mme ka hangata ke re bana beso ba ratehang rona ba fetisa molaetsa wa modimo re kopane le re rapelle tsatsi le tshwana le dikelang hobane diabolosi ke ena re target ho feta mang kapa mang lefatsheng mme kopo ya ka kore ka nnete ha Jesu Kriste a etla lefatshe mona le nna ke tebe le kabelo ya ho nyolwa fatshe force of gravity e ska ba ya ntshwara ke nyolowe ke mone mo Jesu a leng hona teng mme ha re nyoloha Basotho ba tla nyoloha mefuta yohle ya lefatshe e tla nyoloha bakeng tse ding tebe le bosiu bakeng tse ding le tshwarwa mantsiba bakeng tse ding tebe le meso bakeng tse tse kgaragita ya bosiu
ba ba ntle le gagantlhita mpono no motsheare ha letsatsi le teterele le eme batho ba ile le kgongwana hodimo jwale ho thiba tla ntse ba eja ba enwa ba nyala ba nyadisa ho engwe mabiteng ba ba theolelwa ka nako eo Jesu a tlang empa ka nako eno ye mohlomong le mobuko kwa mokwaela e tla re nako eo ntse ba kwaela ba bone Jesu a tla ka maru a lehodimo ke nako ya pholoho ya go jwale tsatsing la leo ka nnete setho se seng se tshepahetseng se tla nyolwa seo Jesu mme re tshepisitswe go tshelelo kgaolo ka borobedi temana ke a pele e re kanto bona le hodimo le khutsa le re tu ka nako eo Jesu a tlang hobane jwale go tlame ho khutse ke tlo tsamaya matsatsi a supileng go leba le hodimong bontate le baka le teng la re tsamaye matsatsi a supileng nama yena le hae mona e se ntlafaditswe e se ke a hlola e shwa ba bang ba bangata ka ga mabitla bona ba nyoloa ba sa ka ba ja letho ba bangata ba tla ba ntse ba phela ba le ditoronkong mmele ya bona not strong enough gore ka phutha e ka jara weight e ka jara nako ya ho panya hantsi bjale ka lenyoloi re a tseba gore lenyoloi go lata boprofeta le nka only 3 minutes from planet earth go kena ka ga dikgogo tsa Orion ke monna a lutswang fela kgabariele a kile nka less than 60 seconds how to bjale a yo tsosa Jesu fane gwana Jesu Kriste a na le ka lebitleng monene o laetsa maka a mangwe thwe ha ayo ha e tsejwe nthena ke yona re tla e bona ha o batla go tla tseba gona hula ha e tsala tsatsing leno tshepala ngwane sohle o tlo re tsatsing leno le leholo a le fihla o tlo bona ha gona kgabariele ha ile a tsosa Jesu o ne a matha ka lebelo la mofuta ofeng mme ebile re elellwa gore ha a tswa ka kgogo e tlwaelehile e diaboloshe ena e tseba o tswe ka chambera eo diaboloshe a sa e tsebeng wala ke le modimo ke ha hae moo a ka ntsha ka masoba ohle a montsha ka back door eo diaboloshe a sa kang a e bona itse a tswella fela a ba fihle on planet earth empa jwale rona ke beya mohlala fela gore modimo ha na ntho e mo hlolang jwale ke rona bana re hodima le rulena le ho thweng ke terene e tle re palame hodima yona jwale e tla matha ka lebelo leo re sa le tsebeng e matha e le ba lehodimong e matha ka lebelo le tsotehang jwale nna ke ne ke nahana gore le tseleng mona nna nka ikopela di-snack gore ke ne ke tsebe ho ja hobane nako eno eo re tlabe re tsamaya go tloa mona from planet earth go leba kwana lehodimong ke lebelo le tshabang re tlo nka solid 7 days go thwe sepakapake mane ke lo phomola teng banna le basadi ha ba bua ka taba ena ya ho tla ga Jesu ba re kwana sepakapakeng kwana ha ke ha re dula fatshe bona ke meho ke ditlatse ke marata re kopana le metswalle ya rona re kopana le motho e mong le e mong e re makatseng le wena o teng mo se le wena o teng gore ke morusu fela mme ho maketse fela rona ho etsaetseng mme ka nako eno ke nako eo Jesu Kriste a taba re jetsa ha re le sepakapake mane re apere diaparo tsa lehodimo ho tliswa meqhaka ke tlo e rwala dihlong tsa rona mona jwale e re lokisetsa hore re tle re tsebe ho a kena ka hara motse wa Jerusalema the city of Jerusalem ka nako eo Jesu a tlang ho tlo bo senyehile mme ke a o mema tsatsing la ka shekulena hobane ke batla le ho bontsha rona sebaka sena sa ho tloha mona ho ya mane ke baka se hole ka mokgwa o tshabeyang ke kutlwa batho ba bang ha shwele ha motho a shwele o thwa moya o shwele lehodimo bana beso ba ratang ha se ka rathetswa ke diabolosi lehodimo ha se mona le mona it's 1500 light years away from planet earth jwe o nkong ke rona ka nnete go thwe the nearest star to our solar system ke e bitswang Andromeda go thwe we can take 68 million years go a fihla bakeng seno jwale ke mona mo ke reng ke a leboha bontate le bomme jwale ke kgola ka nna e re ke tse wrap up my message jwale ne ke re bontate le bomme Jesu ha etla o tla tla a kalletse leng mme le ruleo ha ntse le atamela lefatsheng le tla ba le sweu empa le qala le le letsho mme ha le qala le letsho le re le bona thoko na mane mme ke nako eo mahlohle
ka ho ba ntshene jwale e re a tla mmona mme re lo focusa on one side east kaofela ha rona mme ha ntse tla e ritsa jwalo ke nako jwale lentswe le na le tla bonahala hore jwale re bona hona Jesu o tla a tlo re nka a re isa phomolong ya sekete sa dilemo kaofela sona ke a leboha bontate le bomme morena a letse hantle a le go ise molemo sa feleng mme ke kopa nakong ena ha ke qeta ho etsa tjena ke etse thapelo e kwalang mme re tle re kene dipotsong ha be di teng re tle re kene dikarabong ha be di teng ditholetseng ha be di teng ha re kwale mahlo a rona thapelong ntate wa rona ya mosa ya mahodimo re a o leboha ne ke tlo qetela thuto ena eo ne ke la ka e beha ka nako e fetileng mme ke e behile ho bana ba hao mme ke ba kenyetsa kgothatso ho seo se o kae by and by you are going to see the king mme ke kopa ntate o re matlafatse re eme re tie ho fihla motsotso wa ho qetela ba neng ba utlwile bohloko ba lahletswe ke balekane ba lahletswe ke batswadi ba lahletswe ke motho le ke bana ha re tiisetseng bana beso ho seo se o kae COVID or no COVID Jesu yena o ya tla mme ha o finyana a lopollwa ka ga moleko ona wa ntho mme Jesu o tla tla re lopolla ditsietsing mathata-betsing a ditala tse re aparetseng le ka ga malapa Jesu re a leboha hobane o re tshepisitse o hlahetsa ka maruo a hodimo ho be jwalo amen. Amen ka nnete mosuwe wa rona moholo wa rona ntate Ntswele re leboha haholo ka thuto eo ye khutshwanyane fela e o tlileng botsekeng hantle e tobileng ditaba ka tsela e hlakileng moholo wa rona ke bana babui ba rona mona ba bule di-comments tse fapakaneng ke qale ka mme Makabelo Makgatsane o re re hlohonolofetse e le ka nnete ntate Moshentswele o etsa thuto ena e be film re a leboha ho tu o etsa hore re kgone ho e bona wa e dramatize o memma Lerato Maine o re a le rapella bana ba morena hore modimo a le pate jwale ho na le ntate Stika mono ntate Maseko Stika o mosuwe wa ka e sale ke o tseba ho tloha bonyaneng ba ka ke re kenya Masego o ruta ka thuto ena ya ho tlahala bobedi wa morena Jesu Kriste re a leboha mosuwe ntate modimo wa ho hlonolofatsa le lelapa la hao mme Augustina Methuko o hlaha ka o lanela Kapa ka mane go ke a e bona ka leihlo la moya the new Jerusalem mme Rosalia Mosai o re amen ntate mme Matshidiso Janet Matomela o re a leboha modimo ka thuto ena e kgothatsang mme Kenny Malefane o re fela amen mme Maleshala Leshuru o re amen re a leboha re lebohela boprofeta ba ho tla ha Jesu Kriste mme Agostina o re come Lord Jesus Christ come mme le tshabisa le rothodi ke eno na le potso o re 7 years ha kukuna mme le tshabisa potso ya 7 years mohlomong o ka e hlakisa na o no reng o ka e type mo mme wa ka ke bona fela o re 7 years ile potso jwale ha ke tsebe na ke potso e reng eng ha ke tsebe ba wa ikusisa wena ntate Ntswele potso eno ha ke ya gabe mme ha e utlwa hantle ke 7 days ke matsatsi a supileng ha re bala ho tshenelo kgaolo ya borobedi timana ya pele e re kanto bona le khutsa ka motsotso o so kae jwale prophetical ha re isa bo profeti mane ke matsatsi a supileng hobane jwale ha o enka ka tsela e balehang hantle e tla o isa ho matsatsi a supileng ka mo e ba ka wa kena mo te balang itse hobane konyana Emmanuel tiso ya bosupa ha khutsa ha re le hodimo ka motsotso o ka fitang bohareng ba hora ke nana mme ke mona re ona re 7 days empa ha itse 7 years ya ena ke a hle ona botsa o e hlakisitse mona hore na e ke yona ya ho ya le hodimo jwale hore wa e utlwisisa ka nnete hore ke 7 days ke yeno ya gabile ntate Ntswele hore re tla nka fela
matsatsi a supileng. Ha ke bone potso ye nngwe hape ka yona kopo ya thapelo moholo wa ka. Ka nako ena ke bontsha hore re fihlile pheletsong ya tshebeletso ya rona. Re o lebohe haholo wena Ntate Ntswele, re lebohe wena mmohi wa rona ya re tshehetsang ka dinako tsohle, ya etsang hore lenaneo lena le be possible. Ha e se ka wena program ena e ka be le siyo. Ke lebohe le bana ba setekgeniki ba ka mora rona ka mona, ke lebohe Ntate Kwantane Molefi, ke lebohe Ntate Seiso Mokwediti, ke lebohe Ntate Ntate Moribe, ke lebohe Ntate Moribe ya ntseng a re thusana le rona ka mona. Mme le tshabisa hore there is a lot to learn. Re a leboha ka nako ena Ntate Ntswele, nke ke o invite follow up nka etsa follow up fela. Tswela pele moholo wa ka. Yes. Ne ke re nama ena ya rona, nako e re qetang ho tswa mabitleng, nako e rona re qetang ho fetolwa wa nna ha ke o robala, ke tlo ema Jesu, ke mo batla ho bona filimi ena ka mahlo hantle, ke mona ha e tsamaya hona tlabe ke le mo la be nka ba 100 tlabe ntse ke tsamaya nna ke sa foufala. Jwale sapo lena la rona le selentse degenerate, ha le sa tshwana le masapo ana a pele. Lena ke se le fufule ka fela nka re fuwe matla go fa le kwaelwe ka baka la pheto eno, ke mokgola le tla nka matsatsi a supileng. Empa ha se re le hodimo kwana, ha re sa tla nka matsatsi hona re a planeteng e fe, re tjhakela kae, ntho engwe le engwe tlabe e nepaetse. Ke a leboha. Ke lebohile haholo moholo wa ka, ke tshepa hore mme le tshabisa taba tse nono ntse di fihla ho wena, le wena mmohi e mong le e mong ya ntseng ana le rona hoseng hona. Sena se re fihlisa pheletsong ya tshebeletso ya rona ya hoseng hona. Mmohi e motle e re ke invite ena moholo wa rona Ntate Ntswele a re fe thapelo eno e kwalang. Ha re rapele ntate wa rona ya mosa ya mahodimong, o ntse o le Modimo, tlholofalo yohle re nka ho wena, phodiso yohle e tswa lehodimong. Le boemong bona boo ba bangata ba rona re le tsietsing, re se re sa kene dikerekeng ka baka la lefu la COVID. Ke kopa ho le kgalema ka motsotso wa jwang, ka lebitso le matla la Jesu Kriste, ke kgalema COVID ye thotse tjhele ka lebitso le matla ya bolosi. Ha ona mosadi a hlola Modimo, wa Modimo o mo entse, o tseba le matiti go bokgopo bohle. Me re kopa ba hona jwale dipateng tsa bona ba tshwerweng ke lefu lena ka lebitso la Jesu Kriste, ba phahame. Ya ka ho etsahale ho mosadi yane ya madi a neng a phalla a sa eme, 12 years non-stop ya madi, empa Jesu ha o fihla dintho tsa etsahala. Ba le pera ha ba fihla ho wena, pera la baleya, difofu ha di fihla ho wena, di utlwa lentswe fela, di a nyagaza, fofu se tlolela hodimo. Ko hobane Jesu moo leng teng ntho di a etsahala. Mosadi yane wa sehlola a yang kwa bitsetswa ke di-pastor, ke di-elder tsa kereke, ke di-deacons tsa kereke, ba mo lahlela ka pele ho wena. But the moment Jesu phamisa molomo wa hao, o rona banqosi ba hao ba kae, ya ba ha hona le a le mong ya hlahang, ya ba o re le wena ha o mongosi. Jesu ntho le Jesu ka o sa feleng, phodiso ke ya hao. Morena ba etsetse ka ho loka, bao malapa ana sa qhalana, lenyalo le fela ka lebitso la Jesu. Ha le kgutle, lerato le kgutlele mane moo motho a tla ithoka a ke le kopo wa koposela ke metsi a pula
wa lelemela a rate wa hae a mo hlabe ka monto once more pele Jesu a eta mohau wa hao Jesu o go lekane bohle ba ne ba se ba ngadile dikereke ka baka la Moloi-Ntsele ba ha ba mo utlwisisi. Let them go back to church hobane kereke ya sia Moloi-Ntsele kereke ke ya Modimo. Mohau wa hao Jesu o apare molemong o fihlela o etla ka maru a lehodimo ba ne ba thatafetse he ke na le bana beso hohle mo ba leng teng. Tsebang bana beso ke ntse ke le ngwana bo lona, banna le bahlankana ba seretse ke ntse ke le bana ba lona, banna le basadi ba Mokhena ke ntse ke le bana ba lona, banna le basadi ba Ntsele ke ntse ke le bana ba lona, banna le baradi ba disini le bona Jesu a re etsa hantle ho hlaetwa ka maru a lehodimo ke ntse ke le bana ba lona le kereke ka phutheho yohle mo e leng teng. Morena a etse hantle ho be jwalo. Amen. Amen, amen, amen. Moholo wa rona ho fihlela re tiana hape nako e tlang bana beso ka nako e tshwanang ka tsela e tshwanang, ike Morena Modimo a ka dula ntse a le hlonolofaditse.